alofa lava, malo le soifua manuia, whaafetai le mafuta mai i le whaungangana podcast. O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo onga lue o se whaia onga i le nursing school i le universite i Aukilani i New Zealand. O ani a wala e masani ona e whaia e fisosoani i mawhitianga o langona. Ai se ae tā wai le tatou tala noa i le nei vaenga whainga tāo soifuanga. Malona a fianga i le soifua o le mawhauwhau. I le nei por kalame, o se awa noa ua o to e tō mana tuai, i le taimina motusia i le mamawhitanga malo utama. E tofu lava i mātou le whanau, ma le experience i le nei mata upu. Ai o le ma experience le nei, ma le uso i a whaumuina Priscilla. Ini langona sa o iai, ma ni le sona o ngā ua o ina mai ai. O le debrief ina ua uma se maliu, po se whaalawe lave matuia, e se a tātou tala noa iai, ma whaapea e le mana o mia. Ai o se mea e ao o na tātou tala noa iai, a wale soifua manuia, ma le tofi le mu o mawhauwhau, o ila tau uma e a fia. Usi mai loa lau whafunga. Ia e taluai o le wa whailangi le fōlaunga ale tama. O se le sona fo ilea i le ia mātou. Wana o maa ua le maua mai le taimi nei. I lea vai tau o le o langa e pitusili o na whaingata i le tangata. O le tangata e a fia i le so longa le leima fi le mua ma fawfau. Ia o le matala noa ma ua i le awala na mawhai ei o na ia lea tūlanga whaingata o le taimi na maliwa i le lo mātou tama. Ia se ia o mai le nei taimi. Ia oela Priscilla. Ia wala ese ta ia ta experience walanga o le to ina na maliu to ina inei. A o le te mafuta ia inei ia o ausa tau mama o mai Samoa. Ese la o ta experience. Ia o le asau se mea o e tau manatua i lea vai tau le taimi na ngase ai le to ina wala taina na maliu. Ia whaaftai ama whaafsiri. Whaafsiri rea ia kai mi whainga kāma, kai mi pua ngā kia o ka ngaka i ngāwa i re mai kau nei. Ia kaluai o ngā o aue ko a koru lau whaangau e o kāma. Ia e peo se o kama sa whaakam ngā wawa ai ei lau whaangau rea ko o koru. I re kemi o la iki. Ia e o le mea sa iai ia ele alofa lo kama ia mako. Kusa a mai kusa makere i mafofowinga ole alu aku wai se menga le vape ole a mo aku wai. Kusa nga mako mafofowinga le e ku mau mano si o makama. Ai kemi o mafuka i lo kama ia whangau. Ngo nganga usui e lo mawhau i le alofa whaamaungi o lo kamainga le i la ua upui whangau. Ia, le hoi la wa ai ke minga ai waki ngā inga ngā. Ia wanga sau wai la ia o lo kōrua se usonga ia. Whai mai koe inga maki o kera koe waka meki. Ia, o la kua pikira o ngā mao. O ki kiro i fōringa o lo kamai no ua laku wai. Ma wakro whanga kopo. O le maa losi ia. E aka mai ma kala sua mai i fōringa lo whanga. E o fo ia o kere i ma whauwhauwinga e aru ese. Kusa pe fōringa mai o ma whauwhaunga i kua. I le aru roka maa. E pe aru se pa aka ingane nga hapena hangafi. Ai o ngā lo maa losi o ngā o le ia isi o ki ngāne ma ke ma fuko. O ke loa e vai ia ma fau ma.
malangonga I ke mingi ai aka kikiro whaamawhawhau e. Engale I le mahalosi o le alofa ma le o se o kamai ia mako. E whenga kāia ngā kako kāngu whiwha se siwa. Awa hai o loka masa le kala mongi a sa mako tipen mai hede ile mako langa I se o kama. E ho ele uki ngai o loka mai. E whaia uma mako kongo mako mea me o kupe mea uma. E pera mea ngai e opo ile o kena I singa o whanga. E whai pole ar kemi o ke aro e piki ka mai ki a mama. E mea ngai e o ki kemi nge ke ngofo ngofo ha ma fofo ngare ile o langa re misia. Na waha nge ka usi awa kwa. Wai o misia skui. Ia o aula lena no fo mau mai. Ia e sa o lelei ia pe o lo mafatia ia le uso ona o le toe tō manatu ia taimi ia aula ia o le no fo mama o te vili mai no o tō mawhai e avatu le toe inai o ma te o sa ili fofoi ili fale mai ni usila ia le whainga mai lao le visa e sa o le lei ona o le nau ta inga hoi le ona o se tangata e pitusili na tā ua I te tonu o le ainga ia o le ae le iwa aia au I fōlinga o le toina ai o lo lae lava o te nau mai e pue ata ma avatu le toina o te manatua lava o le taimi muli na o tala noa mai le toina I le telefoni o te manatua na whai mai na whai atu le toina pe o keile al watu lungo le valele pa fea pe ale mwhaina manava e ana o whai mai si o tama le ai sau tau e miro mua o le toina ia e whawhela pe ale mwhaina o manava I lungo le valele ia o no whai mai ai si toina le o nai ia mea whai ngaluenga al valele mwhaina manava e sau tau e miro mua ia o te loa lai whaatoa tele atu ia si optina ia mai la tau sa ia o la tau lai wa ia o itale nofo mamau mai ia o mena sa o experience ina a uia ina ua whalongo mai le ngase o si tuia ina ia o le mea pitusili ana whaingata o le nofo mamau mai ia o le whaalongo mai la lea I le tala ua maliu le toina o te iloa o se mea pitusili ona talia ngata I lea taimi ona pe ona saunoa ia le uso o se tangata pitusili ona tā ua I totonu o le ainga ma whaamoe moe I le ainga o le ala so e experience ina ua maliu le toina Priscilla Ia pe ua wasui le lau pe papea o le api e ngale wa susu ele lau le api po le ase me le si lau pe ia o ka kikilo ai mai ia wai e le ima fofowinga e o I kaimi whaapengei e le I perengi a fo I o langa po le ase ke po le o langa po le ale whainga e wasa in wao e hana uka mai kongo whainga mako whai me whakasi e ia pe o le mene o se suinga nga a kikiro ia ula le lo tau no mai ia wae o maliu le toina ai fatu a mawale ava no o mai ia una mai la ma lo uso ia e whainga tāle le sa masani na tau no mai o sa whai atu ia le toina ia o te manatua lava le tau no mai ma tau no mai wa ia tangata I le fale wa le ai situa ina ia o ia langa o au e matua I le taimi ia na pisi lo le mafau e amatalona na pelengi ia le fale la wasinga o situa ina o le mea lai a ui lo toe matou manatu atu ia I le taimi e le ai ma se taimi
i le whaanoa ua langa o le la wa amata na pisi. I lo ua lua i lau te mo wa ai i si o ta mai le whale maliu. No umama fau ia au i lo wa ai atu le toi ina wa au mai whafu. E le ai mani o ulo i mata. O na o lo utua mo tilo atu toi ina. O lai ke tangisi umale si vai. Au na o lo utua le ingi o ulo i mata na sau. O te le malama pe ai sea. Ia walanga e pe o au le sa wha moe uma iai ma le au matua na pele ninga le whale lau singo toi ina tele mea sa wha ngai oi. O te iloa o le taimina ia na umana i o le whale lau singo siok tama. Wa na o mai le nu ma le tumalo ia ma le au lotu. O ka se pisi. Na pisi a le whainga o ia mea. Te ia wo o le taimi o le a toi tali wai i New Zealand i ngā luenga. Pe ia fo ngale se ata tifanga le mea atua. O ma fo na toi tala noa ona o le toi tilo i le ia vai tau whainga tau le o langa e le ia se taimi na nofo i lalo ma fau. I le mea o lo tupu. Ia ula ia o langona i le mea na upsau mi whai ina ua upsau whai tono le waalele o le au tu e fo i New Zealand. Ta matai o na uiloa. Mua le ai so utama. O na whainga tai a te au. O lea whakua hit le reality a wa o lea wa umalo pisi. Ia, o le mea lana tu. O to e fo i atu New Zealand i se au whanau. O walu malele a toa wala o le fatua o wiloa ni mea o le na o sau e whai. Ma o to e fo i eilo le ngaluenga o inana o wiloa i le tele o lo ua whaina. O no o lo to e fo i le ngaluenga. Na matatua na malingi aku o lo i mata i le awala o tele i o le ngaluenga. Ma o lato ma whelua e ma le matau pule. Ia, na to e wha fo i mai au ele matau pule wha mai o te to e fo i mai whale e whaile le ia sa o malolonga. O na o le fatua o aluatu i le maliu. O ina le fatua au iloa ai le te leo lo ua whaina i le mawhawhau. I le watoi tilo nei tua. Ia. O lea fo watala noa i e was fulu lua tau sanga po was futasi tau sanga talu tupu nei mea. O lea e fo linga mai o lea e mawhati ai le mawhawhau. I le nei taimi. Ia e au ngā le tala noa i e nei mea. O wai se ala tala noa i e tātou ia sa mua. I le whainga i o tātou whalewelawe a mi se lava o tātou mātua. Ia le fōlinga mai o le o mātua e tala noa i o le o sfulu lua tau sanga taluna maliu le tamaa le fōlinga mai o le alawa e mate mawhatia ai. O na ele i eise taimina tala noa i ai. Ia o whailala o tala o na o walu loa la i le ngaluenga. O saulo o malolo. O toi fo i atu loa i le ngaluenga. O tele itala noa tele ala i ai i nei mea o leo o toi tilo i ai. Sa ta tauna o walu e tala noa se councillor. Po se mea whaapea ia po le toi matou toi tala noa matou ia o uso matua ngane. Sa tauna matou toi tala noa nga ele toi ina toi debrief ta unga wha Peritania ia mea. Sa tauna debrief o te lo foi o te leo a inga ele ini mea whaapea debrief ai. Ia o se mea pitusilina mana o mia awale saunga le mu ia mare soifua malolo ino le mafofo ia te mi whaingata o wau te iloa ia awa ia ilo experience ia na o saua malolo e tusai male tala le pule lua aso o toi fo ia tulo ngā luenga o inala na whai ola o ngā lue te tono le ngā luenga ia e toi whai ma wa o ngā mea wapena o te iloa o se mea na o tau mo whai e distract e ilo mafofo mai lo mafawfau lo tama ole alu loe faile nga luenga matua nga lue ia mafai ai mai si mei tua atu ia le mo ta wa telele le toi mato tartala no ai masio uso e toi tala no ia me wa te lo se me ole a fia ia ilo mafawfau ile le ai o se temi e toi tala no ai
I le tu ua e se tase pitusili o na tā ua I lo mōlanga. Au lea a fia I le mafaufau man. O mai la le taimi nei, ua lea ua si fulu lua tau sanga talu na maliu le toi. O lea sau pautuanga mo I lātou o le fatu a fia I lea experience o le tu ua whafosei po le tu ua le matua sa tā ua. Po sesi lava e tā ua tono mafutanga le ainga. O le alula u faupuanga onga I le kulanga le ia ia karuai onga o le iei whamase o kinga. Mo mua ia ke le whawhika uli onga ngai whangau ia ngai alo ma whangau o le ki kilo le olanga le afianga o mafofau ngai kamaiki. I le keimila ko mafukanga ma makua wa whai langi wai o ke roa o le meresi mea ngai I le iau ke reila ka ki kilo I lau whangau I wanga ua aio o whakangisi. Ia e peia ngano moe ngare ka ika o ke roa o le simea ngai e o ngai kemingi o lai e kaukakala ia o I lokama. Le simea a whai ke ua halu le sio makua a la ia I sio kama po so kinga. E ke ki kilo fo I lo kinga po so kama o la ua ya kilo mafuka ke mi ki kilo le iai. Vea le sio manga po o la e a fia I longa mafopau wai o ke lo po I e nanga faa vai ma ia I longa mafopau I le ua I o le mafukanga ia e peinga ngang wa ia kako whangau whaingo maliu whaingo I simea ai kau kere uale se whaamua mua I le mafopau peila o se o kinga wa ia ke minge ia le ma ke mafuka ia la wa ki kilonga arwa kuno se o kamai a makalonga mo maria ko mane mar mafukanga ma se o kinga I longa mafopau ia I lo ua uia experience ai I le maliu ai o si o matou tama e sa o le sau noanga ia wai ele na o le matou ainga o le tupu ai nei mea ia wai e la uloa o le o tatou wā ia Samoa ia e tele aina na ango tele whai ia le maliu mo whai ia sauniuninga. Ia e le iloa o tangata umalava sa vāwala lata le mafutanga ma le ua to esea, ma le ua maliu. E tau te hawhia uma e pēla o na saunoa ia Priscilla o si o mātou tina e sa o le lei. O le ae mua na ango lava e whai ia le sauniuninga. Ia umaloa sauniuninga tau whaita ape tangata ia. Ia ai le ima se si fuina le o whai mawhisili atu I silo matua po a mai ia. Ia o le si mea pitisili na tāua. Ia o a mātou whanau o grandchildren ale to ina. E pēla o na sauno Priscilla. Ia o si ana whanau. Ia o le ana va o na nonofo vāwala lata ma le to ina I Samoa. A o malosi to ina. E pei fo ila o a o whateita inga. O la utama matua sa tele na whai ale to ina malo matua. O lea la watu li oso ama ua matama o la inga mau mai e whaile maliu. Ai le ango a fo le isi matama matua lea sa vāwala lata le mafutanga ma le tama ma le manai o matua. Ia mau mai ala ia ma ua le wango ai mea ia. Ai mai e le o ango e o lai mafatia ia e si matama. O le fatua mau muli tala na alu si aptama le au. Aluatu la ia mafatia I o le aunga. Wa alu fai I fai aunga wa passed away ia lo na grandfather. Ia matangi masusu ai o le aunga. Ia matau mawhai ia nai fai aunga e wha mawhanwhana iai. Ia o le wa mau mai maua. A o le mea sa tauna iai. Sa tauna mau mai. Roa e mātou I le maliwa I sea mātou tama. E afia umatanga sa lata le mafutanga. E mese lava la pe afa pe o lo maliu tama e tu tina po wa maliu tina e tu tama e va ai le lei ia I latou wa yo tatou matua wa le wa matou I lo nei si o matou tina ia na maliu lo si matou tama ia
na amatai lo inana na le to e tutusa le matou mafutanga ma sio matou tina pe o le tau le fa pertania wenga le o le fai o le debrief ale ainga atoa ia me se ma tala noa manaita maiti grandchildren ia e winga ile tu uai o le malo le tama awa e mafatia uma mafau tatou uma le mlata le mafutanga ma tatou ti ngā lofa i le mafutanga ma le tama ia e ngalo ai le mea pitsilin taua o te tonu o le loto i fale o tatou ainga ma tangata e taua le mafutanga e te tauna fai te tatou debrief ma te tatou tale noanga le ua matou fato a matou i loa i foi matou ia o le ua pasi le taimi ia le ala e pe o ua ma le uso nei a Priscilla ia le ua se fulu lua tau sanga taluna ma le uso matou tama ia o le lava o le ema te mafatia i lava ona o le ele ia ise avanoa whapea na matou fai e te tonu o le matou ainga o te iloa foi o le au ngale o le matou e tatala noa ma le uso o te iloa foi ia uso matuangane o la foi e mafatia la tau i le to e se ai o le tama e tio la le tangata ia malauna ia lo se me o la e fetau i malatou ia e pe o le whaitaita ingana ia au ia o le mea na o whaia i lo utoi fo ia tu ni usila o lo walu loa pe o ta una fo ile o le alu whaasau ai lo e alu i le ngaluenga mea whapea e tau mawhai fo inga le distract e le mawhau ia a le ei loa ia au wala e te tau ona whai po o le tatou tala noa ma tau tala noa ma sio matou tina ia ma sio grandchildren ia ma matou uma e sa tau na matou to tala noa matou debrief ia na matou ta ape ai lea ia al mea lea na o le uma lava ta ape lava le tangata ia e alu ia e mafatia to tasia ia e lona turi manu ia e le ia se taimina to tala noa ai o le ni mata upo o le tala noa po le debrief e tā ua lea mo le to'ofile mua le mafawfau o i latou uma o lo o afia i se whaalewelave po le motusia o le mafutanga ma se sa pele i le loto. Pay attention, pe fesili masiaki lo wainga po le lei mea uma, pe o fia maua fo i se fisosoani. Tala noa ma le whanau la iti, ma whaasoa ni la ngona o lo o ia i latou. Alu e ta whao i se isi atunu. Ma whai se malolonga po se break, mai le ngaluenga, a onga, po so se mea lava, mo se taimi pupu, pe a mai al wha moe. Va ai se counselor, po se psychologist e te lua tala noa, pe a mana o mia. Manatua, ia whata ua le tala noa, po le debrief i to tono o tato ainga, pe a mai ale motusia o le mafutanga ma se e pele a te oe. Ia po se whaalawelawe matu ia sa awhia ai oe ma le ainga. E ave se ai nisi o whawhita au le ono tutupu muli mai, ona o le tato le tala noa. O nei whamatalanga, e molo sila fia. Ai a whai o mana o mia se fisosoani mai le mental health, mo oe po se isi o le ainga. Va ai lau fō mai, po o lau GP, po se au nanga al Pasifika e la talatane ati oe. Wha moe wa iese au ngau whamatalanga sa tala noa ina, mo oe ma le ainga. Mo nisi whamatalanga, pe fia whailoa so fina ngalo le tatou porkalame. Feso o tai mai le e-maili, joanna@faunganganapractice.com. Po le asia siane i le Faungangana Practice website. Whawhetai tele i lau whafonga mai. Manuia ngā luenga o lo whea ngai ai. Soifua mai ia manuia.